Ma'am, Njani? ngiyaphila sithando njani? Ngiyaphila sano sami kodwa nje kunento kumele Nami ngisaphile manje ngafonelwa abantu sangitshena ngezifiso kwenzakalani. Hey babe, kunzima kwangempela. Kunzima kuphi sekwenze njani manje? Sano sami shuthi before ngithandane nawe yezwa. Khona ubhuti engangithandana naye and lo bhuti bengithandana naye ngiyacabanga ukuthi ngiyacabanga ukuthi iqiniso ukuthi wangifaka isiqalekiso. Okay, uyangizwa manje? Ngiyakuzwa. Yeah, ngithi mina kunobhuti ebengithandana naye before ngihlangane nawe. Yes? Yes, manje lo bhuti lo Manje yini umkhumbule yini? Ngimkhumbule. Kwenzenjani? Kunento ayenza engicabanga ukuthi ingagcina nawe sikufake engozini yabo. Wangifaka isiqalekiso noma angazi. Ngiyasola ukuthi lo bhuti ngiyasola ukuthi lo bhuti uthwele because abantu esengithandane nabo mina sengidlule kobhuti abawu3 and bonke labo bhuti bayashona. And yes. Abathandane nabo bonke bashonile. Yes, bayashona. Ukwazi lokho ukuthi bonke abathandana nabo bayashona. Angikuzwa. Ukwazi lokho ukuthi abantu bonke othandana nabo bayashona. Okokuqala kulokuqala washona bengazi. Kokwesibili indlela yenza ngayo. Nakuloko oqala indlela yenza ngayo lo kwasolisa ukuthi khona into ayenzayo errong mhlawumbe uthwele ngabo or wafaka ukuthi nje if ever I cheat because what happened was ngase ngisola ukuthi khona into errong ayenzayo because nami ngiyabonisa ukuthi uyazi. Wesithathu yena. Lo wesibili yes naye futhi washona. Wena wesine. Angitshela uma ngabe kuukuthi wawuthandana nawo njoba sake sathi ukuhlala phansi mina nawe saxoxa ngemuva lakho ngoba ngasho ukuthi ngifuna uku-understand ngawe wakufihlelana ekuqaleni ukuthi khona into oyisolayo ngaphela nokutshena manje lo wawungasho ngani sakhuluma ukuthi kukhona into enjenganale ehlangene nokufa-ke futhi ungani uzongitshena manje ukuthi bonke abantu ohlangane nabo bashonile and ukukusola lokhu bungangitsheni ngani ngesikhathi ngingakathandani nawe ukuthi unenkinga wena. Ngiyaxolisa bengazi bengisaba. Ukufa nawe ngokwakho. Ngiyafisa kube ngabe khona into bengikwazi ukuyenza kodwa ngiyabona ukuthi nawe ngizogcina ngikuluza ngcono ngisale sengikhuluma because nami angazi bengazenzi and uyena nje nokuganga kwakhe and ngiyabona ukuthi sekuzoba yabo. Manje ngitshene uthole kanjani ukuthi umuntu othandane naye ethwele ukuthi kufa abantu uma kufa abantu uhlangana kanjani nawe lokho ngaphela wena kwakufanele wena ukuthi inkinga yakhe engekho kuye ngoba uya kathwele wena ungene ngaphi-ke lapho. Mengihamba ngiyohlola ngiyotshelwa abantu khona nje umuntu wangitshela etekisini wangisukela out of the blue wangitshela ukuthi no kuno 1 no 2 no 3. Mina ngihamba nje ngisemthupheni yokufa ingenxa yakho ngaphela nami hayi angisho ukuthi sengifile kodwa nami izinto ezenzeka kumina masusungitshela lesi story sengiyahlanganisa manje ukuthi shuthi umuntu onenkinga la uwe. Musibeka kanjalo ibhlungu kodwa ikona uthule nolwazi olukhulu mhlawumbe kukhulu osakuthule nje ongakakhulumi nami engingakwazi mina. Cha ikona kona lokho kuphela because naye lo oqala ungangisola mana umeke wemama ungangisolani mangingathi mina uthandane nami ngoba unenhloso yokungibulala ubuzozuzana kube ngoba usuzazi ukuthi uyafelwa wena. Hayi bengeke ngizuze lutho futhi bengeke ngibe nalokho because vele ngiyazi ukuthi hayi ngoba ukubulala inhloso yami ingoba nje ngifuna uthando ngifuna ukuthandwa and ngifuna lento iphupho. Kancane umqondo wami uyabuya ngawe wena kancane ke manje konke sengicabanga yazi zolo lokhu ayinana zolo lokhu kulezi inyanga nje ezesifuni mangingaqamba amanga zingaki igameko zingehlele empilweni nami zenzeke engihlazi ngutshena ukuthi mina whatever oyenzayo noma oyifiki nami mina nginenhlanhla yamaphupho ngumuntu okwazi ukubonisa emaphushini
bengingakutsheni ngoba benginalento yokuthi amaphupha ami akhuluma nami. Kodwa manje yabona ukuthi kunephupho lami eselihlanganayo ngawe. Ngeke ngaphupha ngasitshena ukuthi ngivuke nephupho elingiphatha kabi. Ngiphupha sephansi kwesihlahla lo muntu kodwa wasifihla ubuso lo muntu akade ngihleli naye. Uma efihla ubuso kwase kuba khona okhuluma emva kwami uthi qaphela ndodana. Uma ngiqalazo semva kwami kuba lokhuluma emva kwami. Uma sengibuyisa amehlo akasekho lo muntu ade ngihleli naye sekungowesilisa. Ngithi ngiyamthinta lo muntu wesilisa ngiyamthinta lo muntu wesilisa usethula. Tuse abantu. Makutshela futhi ukuthi liphupha lingiphathi kahle ngoba mina iphupho engiliphuphile lenzeke angiphuphi into engekho. Manje lento sikhuluma nalento eyenzeka nje empilweni yami. Ngiyayibona ukuthi futhi kahle kukhulu bekusazokwenzeka ngoba ukuthule nento wena ezifihlo engangokuthi ngingathatha impilo yami yonke. Isinqumo sokuza uthi usuyangitshena ke mina usibone kanjani ukuthi uzongitshena wena ukuthi hayi manje ke sengiyamtshena ukuthi hayi lokhu ngani uzoba nenkinga ngoba mina ngathandana nomuntu akade nenkinga. Ukubone nini lokho ungangitsheni ngani sonke lesikhathi? Ingaphe kwamandla ami ngoba ngibone ukuthi kubo bonke ungaphe kwamandla ami futhi mina kakhulu-ke ngoba uyazi ukuthi umuntu othandane nawe uyafa. Usho ukuthi mina ngisendleleni yokufa njengamanje. Cha, angithandi ukusho kanjalo. Uzilunge nami impilo yami ibe right angiphume kuwe. Ngiphele ekuseni ngophela ukufa wena kodwa ukufa wena. Uyayibona ukuthi ukufa wena. Mhlambe ngoba ingakho mhlambe ngithatha isikhathi nokuthi ngikwazise yonke lento because nami ngaphe kwamandla ami ibukhuni inzima and ngazi ukuthi ngenze njani. Ingaphe kwamandla athi impela inzima. Nini kuleli viki eledlula ngikhuluma ngento yakudala kuleli viki eledlula niyavuka ekuseni ngivuka ngithi ake ngizelule ngijike la elonganeni ke ngumuntu ojwayele ukugijima uhlezi ungikhuza ukuthi musu uhlezi uvuka ekuseni uyogijima uzokweqa imvulela kanti angizokweqa namvulelo ngithi ngiyaphuma egedini nganqofwa inyoka khofo hawu le nyoka esingiluma ekuseni kangaka inyoka ifuna negedini kumakhazi ukuthi inyoka ikaze ishibulale kumakhazi. Ngithe ngithi ngiyazama ukuyilandelela abaleka ngelemgodini. Kwangihlupha lokho ngahamba ngaye esibhedlela. Uma ngilala lolu suku olulandelayo labuya iphupho lathi khumbula usengcupheni. Ushuthi yonke lento lebiye lokhu yenzeka na last time yabona-ke manje usunginika ithuluke manje na last time ngingene engozini yemoto awuzange uzuze ukhombisa ukuthi ukhathazekile kodwa kunalokho waba umuntu angazi wethuka. Mina le mawethuka ngifuna ukuthi wawusaba ukuthi ungalahlekelwa yimina kanti wena uthuka nolwazi lokuthi yinto vele ehleli yenzeka kuwe le. Angisaxhumani vele nalomuntu. Why would I be excited? Why imanaki? Why would I be excited about someone's death uma ngingenze ngigeni lutho? It doesn't make sense. Wena indlela osuyibeka ngayo it's like mina khona into engayenze wrong. Ngumuntu ngasitshela ngami ukuthi mina ngiyiphile impilo yami iphethwe abantu abangasekho iphethwe na umuntu oqubulayo. So ngoba sekukaningi ngiyakuthena namanje okunye sekuthi ngiyakwazi sekukaningi bengi-advise emaphushini hayi ukuthi bengingabalaleli kodwa benginomqondo wokuthi safuna bengivezele ukuthi kungani bengitsheni into kanje maphushi sengiyabona ukuthi okay into inkinga la kahle kahle wena. So ukuze mina ngiyiphephise impilo yami ibe right angiphume kuwe ngoba vele into esengibonisiwe lena semaphusheni okulandela lapha la mina ngizofa. Mina bengitshela ukuthi ukuza mhlawumbe ukukwazisa kuzogcine mhlawumbe sigcina because kubo bonke laba wena usasa mina bengitshela ukuthi mhlawumbe kungaba khona enye indlela ukuthi singasizakala ngayo mhlawumbe ungisize sikwazi ukuyinqoba lento because nomunye olandelayo kuzokwenzeka the same thing. Angiyicelanga lento angiyicelelanga nami bengazi and ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. So ukulahlekelwa wena futhi bengitshela mhlambe ukubhoboza lento because iyasinda into ongavela uvela uyikhulume. Uyabo? So nawe mawusosho kanjena angazi. I don't know.